Ner mala we kan ideal konti lian ka jo gwa same ka nor online TV channel te kon ka lere ti jidin te kon ka ling an wale chang ka wal bangwan ka faidi ron kine dangara wiri jan dangara wiri di cha ban rajame ban jelin kel re le te kon ka ling lere ni ambal ling ban roge kwi kirma yadit ka kwi jwada dana te ka je ka do be chana jelin ga jen go jenete karek bu ko right na mo bana right ke kwi kwara America Joe Biden bana nyaw right ke kwi ke manana togre wi ke bure be kan ler dang dokten konen gorno de kon ke nyak ke jan tagame ler ni am ke me yadi chala do jen wa pol poinde dung do ngode tere rika wa jen che jal che jalwang wa chuko che kanwang ka jen ba wa right bo toleje ka joran chalad na me lat kene je medong kwa ka chiki tok duno menana chala da janken men jikana gorno kirma yadit pol point lo telerek lo chala do dere which South Sudan der ja addressen wale ke der right ke jen Monday me ke je lada mene wa dere jaw dere je top ko dere nation South Sudan der je larmanan le rode ngode kanta gadan der ben rar ke je der right ke je kana kolat duno menetin awajen che jadwen ke shoka chicken man ngai kon ban wo shoka ban won chicken jel nyok condition de we long bane na me jo queen yemen be ka jang shi manana chalat re which ka so dan ke liu ngai kon ene tai dan chalat do self ke liu kane te lada ke jikinya ngai kon go en wo kinya len kan so Sudan ni dial kan ne kan ngai nenten content la politician in South Sudan ko kan South Sudanese politician ngan dial dor kian teken rewet ka Kenya ke kan Nairobi enem le ro da wi ke juba ngai kan ji South Sudan dial na ngach ko kuje mo mi chala do kir me yadi cheliu da o dong chi man dial content wi mi ngai kan mandana le ro da ajen ku information ko la warar ke jamo ki kwa jelle leak out ene de kon de ngajen situation tere wi ka South Sudan ke Kenya ne so no mo bia ngaje gwano South Sudan is ne dial teken ke tech te gat ken te ke Kenya gor ken ke Kenya ene milet ken let ken ke Nairobi with me so mite mi kan lat ke ku South Sudan ngo chi selb ke me yadi cheliu gor jen wo de jangat ba duno ni chana jelado me chana jelif ka dobrani kala ka jengo bi kan kirmiyad bi kan jaga jab brach ke television ke video ni amna da live video lera wada men ballat gwasame ku kwara America kwere da na shawo Donald Trump kwar and ke Joe Biden Joe Biden me kwaje wuja wa point chapel antama Joe Biden chala do jen chaje joy ka joy mo joy mital wal joy mo chala cancer joy dan la chamne kwak reiran ba miamran ba ko good kan dial ki ba ko watch ba point ba jabol no joy mo chala cancer charan cha janu go no deratik wa chaje test chaje nangdul wal chaje go no jen take cancer and Joe Biden jo me der ko yin dial ka mananen chi kwar America men chi jen ba cha dong ba chi ngai kone so na mo dera ler ka ku kwara America ni Joe Biden ler dio den gwaz men bana nyok mu kwen kon pin ku bure biye ka nasir ngode te tet ka kume SSPDF men de merwai ke kirme yadit men ko kon gorban lingwaz mu ka ku bure biye ala tu yiren te boni di altena wa ngode kan lebe jang jang ti chaje kemno wal ken lep ala jang mun chikane shep nyok o ga ken to wat ala ga ken boni chikan jal boni chikan wore we ka Ethiopia shit kama tar ke boni chikan jen chikan wo ka akobe tier gold ene me che kum Ethiopia jako bi ken wo right ke kum so Sudan no ngume penien boni ko penien ka jalone so chika SSPDF chikana won ke chikan ga jogo no meladia na mashimo go mu wo niam regional conflict batu ko shiane ko ki weda na ko beter gol shaje de gak acha kon ki kwapcha ganangten an korun ter yana ka so Sudan ki kaniri kon la so Sudan ni karodien shaje de nan ku Ethiopia cha jo mo shaje kwen men la rode boni ka to wat chirmenen yenmo kan ka jako jelka wa lib ko nimen bala da kuma Ethiopia ko de boni de jal ko boni kan ku kwen la nan na ko beter golo te ka ko dung Ethiopia ka ko so Sudan min lokano wo boni ka ko so Sudan de kan lok bad boni te wo kan ka ko Ethiopia ka ter gol so chicken ka de long ka makeup kan ka chon ka jawara na cha kwen kuma rol Ethiopia
kan ler dang dok ti kan ler de nywa yekel mi jira ma jidit kan online tv channel gorjen wojen der subscribe ko de notification bell de jatwan an biya ta kamal ban nyu je kalero den bye bye